Ovog puta na recenziji imamo mini LED projektor. Stigao je za 10-ak dana sa Temua. Ajde da vidimo što dobijemo u kutiji. U kutiji dobijemo uputstvo, uređaj, adapter i daljinski upravljač. Sam uređaj ne izgleda loše. Evo šta imamo od priključaka. Ovdje imamo mogućnost fokusa. Ajde da ga isprobamo pa sami zaključite kvalitet. Trenutno smo priključili laptop HDMI kablom, pa hajde da vidimo kako to izgleda. Nisam mogao da vam pokazujem preko USB-a filmove zbog copyrighta i raznih sranja, pa našao sam evo neku pjesmu. Da čujete kako se čuje i taj zvučnik njegov. Mada postoji mogućnost da priključite svoj eksterni. Nije loše. To bi bilo to, do sljedećeg viđenja, pozdrav!